macem padan sampun medaging sampun yen rasa-rasa kadi tetujuan itu yang betares gumantin nyandag alampah hide yang kala antuk macecing pedang dormaning sampun puput punik kemargi yang antuk itu betares yang kelatan siada nyawi Dewa Ratu Yaniner gamaya tan bina kadi siapa sama kininyin kipak ide yang betar kala dan jesida nyawis cecimpedan hacin jadi dia gelis aduh matilah doaning manuk kadi tetujuan ide betar kalau antah ce pacang ruruh aren ide ni kekiawinan segera ke ide matilar saking ajin ide ni yang ku marah cerita mangkin mewali raris baosa risa kawentanan kadiangan itu yang rarih kumarin miada ngararah genah Dewa Ratu Agung Wiyati kelapu-lapu mereka degumantini pacang poleh genah masih libat Dewa ngini nyeng akan kacerita sampun rauh wengi galah kari malai bida yang rare kumara rare sering wengi ne punika ide nyingaken wenten anak ngeringit utawi anak ngewayang yang ku
ning kebando ancuk banget uyakti. Ajereh mana hidayang rari kumare kapining rakani de. Rares iri keren durin wayange utawi durin dalange ngesilit yang kumare. Kiada langana kena riantukan kerasa yang ancuk dane kidalang wenten anak alit neng kelap ngesil ri kering durin naragane raris ketakin anak alit punika nyena sujatine udah cening anak alit dewa ada dini didurin bapene tur maning yen rasa yang bapoi dewa mengkep dini nyen sujati ni dewa cening ngudiang cening ngetor jeje semalih keris sampune pertiak sayang bapoi dewa dadi dewa ngetor rasa jereh nyeni dewa nana